Timu z'amashomero ku rugo mu district 13 za Ankole zatandika kuhika haribanda secondary school kwetebekanisize mpaka z'omupiira gw'ebigero gw'abishiki ezatandika eriizooba habaho omukoro gw'okwiguraho emizaano egi hamwe n'okukyebera abazaani kandi bamwe habazaani aba baazeberwa handi hakye emizaano egi yatandika omu butongore aho Kibubura Girls yasinga Kyabugimbi secondary school nago riibire hari 0. Endijo emizaano yazaanwa Boni Consili Girls Secondary School yasinga Ryeru Seed School na gori 10 hari busha. Sheema Girls basinga Kasha gori 14 hari 0. Kibingo yasinga Bishop Girls gori 5 hari 0. Maryhill High School basinga Creamland gori 1 hari 0. Rerijo Mo yasinga Kagongo na gori 2 hari 0. kandi twine amasiko mingi mutora mete gitakoraje munonga patageti yitu n'ekikopo ijo mu champion age twetebekanise kugira ngo tugende turi abo kubanza kandi qualifying kuza nationals kwenda kuturagumize mu nationals tugumize mutwenjere kuzena East Africa ibaga kunka tukaragamba harra turba city champions nana high school nitu twatire cya city so hatwiza region nitutekateka ngo nutubasa kusamba umupira murungi munonga gukwise kitinisi nambwe timu numugirebe ready ebyo bikiryaho bururu bwa quarter finals z'empaka za Uganda Cup bwakwatwera izooba aho abine ekikopa ba Vipers barukwija kuritana na timu ya Kitara FC ku rugamasindi omu round ya quarter finals owabireho omuzaani wa Uganda Cranes Tony Maweje nuwe yakorra omukoro gw'okukwata obururu obu ahari Mengo muri Kampala. Timu ezindi okuzirazane omu round egi Bur FC eine KCCA FC, Police FC nibazaana na timu ya NEC. Rero Pajere Lions nibije kuritana na Pakwachi Yanga. Emizaano egi neyo kubaho ahagati y'ebiri 10 kusiki 14 by'okwezi oku.